الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میانیو گبرو کلاس 6 سبجیکٹ کشمیری ڈیٹ صبح 3/7/2020 ٹاپک فیس معاف کرنے خاطر لکھو ہیڈ ماسٹر صٲبس درخواست سمجھو آیا گبرو شاباش یہ ایگزامس انشاءاللہ صبح ایگزامس فیس معاف کرنے خاطر لکھو ہیڈ ماسٹر صٲبس درخواست شاباش وچھو امیک جواب کت پٲٹھۍ لکھان بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صٲب گورنمنٹ مڈل سکول زکپرن ٹھیک چھا گبرو شاباش جناب علی بہٕ چھُس تُہنٛدِس سکوٗلس منٛز شیٚمہِ جمٲژ پران سمجھو آیا صاف صاف لکھو میون تعلیمی سفر روٗد وُنیُک تام شاندار اللہ تعالیٰ کٔرنو کامیاب کٔرنو عمرِ برکت پٔتمہِ ؤری چھم گۄڈنِچ پُزِشن آمٕژ سمجھو آیا شاباش پٔتمہِ ؤری چھم گۄڈنِچ پُزِشن آمٕژ مگر مٲلۍ سٕنٛزِ غریٖبی تہٕ سفید پوشی کِنۍ ہیوٚکُم نہٕ وُنہِ تہِ فیس ادا کٔرِتھ مول چھُم سخ غریٖب سفید پوشی نرِ مزوٗرِ پٮ۪ٹھ چھُ مگر مےٚ ہیوٚک نہٕ فیس ادا کٔرِتھ یہِ چھُ ہیڈ ماسٹر صٲبس درخواست لہذا چھُو تۄہہِ گُزٲرِش کران زِ میون یوسُک فیس کٔرۍتو معاف یہِ آسہِ بٔڑ مہربٲنی پتہٕ چھُ اتھ اصلی زیادٕ خیال تھاوُن گوٚبرو جناب عٲلی چھُنا بیٚیہِ چھُ نیاز مند یہِ گژھِ بالکل آسُن پرلل سمجھوا یِوان نیاز مند عابد احمد میٖر جماعت ششم رول نمبر گوٚوُس پتہٕ 7 یِتھے ییٚمہِ وقتہٕ یہِ لیکھنہٕ یی ہیڈ ماسٹر تیٚلہِ چھُ آسان یہِ کرُن اگر وۄنۍ یہِ ایگزامس منٛز ایگزامس منٛز اوس آمٕژ تیٚلہِ چھُ کرُن یِتھ پٲٹھۍ نیاز مند بۄنہٕ کَنۍ لیکھُن چھُ ا ب ج سمجھ چھُوا یِوان شاباش خدا کٔرنو کامیاب